وحشتني قوي يا همسه. خدوكي مني يا حبيبتي وانت لسه صغيره، اتخطفتي قدام عيني، ما عرفتش ارجعك تاني. بس انا طلعت ظابط زي ما وعدتك يا حبيبتي عشان ارجع حقك واجيب اللي خطفكم. بحبك قوي يا همسه. انتوا يا بهاي، انت يا زفته انت وهي. نعم يا معلم. انتوا كنتوا فين كل ده؟ هفضل انده عليكم ساعه. اسفين يا معلم ان احنا ما سمعناش. اسفين يا معلم اقطع، اصل احنا كنا بعيد وما سمعناه. طيب ماشي، اعملوا بقى حسابكم ان انتوا النهارده هتجيبوا لي 500 جنيه. كام؟ 500 جنيه ايه يا معلم؟ انت شايف ان احنا بنجمع 250 300 بالعافيه. ماليش فيه، انتوا النهارده هتجيبوا لي 500 جنيه، تسرقهم تقتلهم تعملوا اللي تعملوه، المهم ما ترجعوش الا انتوا معاكم ال 500 جنيه. حاضر يا معلم. يلا امشوا من قدامي. يا نهار اسود يا نهار اسود، هنعمل ايه يا بنتي يا بتنجان؟ المعلم عايز 500 جنيه، الرقم ده عمرنا ما جمعناه، ده كبير قوي. ما تقعديش بقى تأنبيني، والله العظيم ما اعرف احنا هنجمعهم ازاي. ده احنا على طول بنجيب 250، كنا بنجيب 300 جنيه لما كانت الدنيا تبقى ظابطه، يعني هو عايز الضعف. بقول لك ايه، اسكتي بقى يا بنتي الكوس، ربك يفرجها ان شاء الله ونعرف نجمعها.
بس انا متاكده ان انا حليت كويس. ما انا برضو متاكده ان انا حليت كويس، بس انا برضو خايفه. ان شاء الله يا هنا ربنا هيكرمنا وهنجيب درجه حلوه ان شاء الله يا همسه، ان شاء الله. ايه يا بنات، النتيجه طلعت ولا لسه؟ ايوه النتيجه طلعت. طيب دلوقتي انا رايح اجيبها من المدرسه. ايوه يا ادهم، بس انت لسه عند وعدك، اللي يجيب درجات اعلى من التاني هتجيب له التليفون. ايوه يا ستي لسه عند وعدي. طيب ماشي يا عم، احنا هنشوف. انت مش مصدقاني ولا ايه يا همسه؟ لا طبعا مصدقاك. طيب انا رايح دلوقتي عشان ما اتاخر. ايه يا ادهم، جبت النتيجه؟ اه يا هنا جبت النتيجه. طب احنا عملنا ايه يا ادهم؟ انت يا همسه جايبه 90% وانت هنا جايبه 89%. يعني كده يا ادهم انت هتجيب لي التليفون وهتجيب لي كل حاجه انا نفسي فيها؟ اه يا سوسو هجيب لك كل حاجه انت نفسك فيها. وانا يا ادهم؟ انت لا مش هجيب لك حاجه، عشان انت اولا انت جايبه اقل من اختك، وثانيا انا ما عنديش حد يقل عن 90%. يلا يا همسه. ماشي والله لو اوريك. ايوه انا لقيتها، عرفت انا هعمل ايه، انتوا هتشوفوا مني ايام طين. ازيك يا بلال، عامل ايه؟ الحمد لله. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت عايزه منك كده مصلحه. شوكولانسه ولا ورده؟ شوكولانس. تمام، الاسم والعنوان واخلص. ايه رايك في التليفون يا سوسو؟ حلو قوي يا ادهم، عاجبني جدا. ازيكم يا اخوات؟ انت يا بنت اللي هنزلك من اوضتك، مش انا قلت مفيش نزول لمده شهر؟ اهدى على نفسك كده، شهر مره واحده ليه؟ هو انا محبوسه؟ اه محبوس عشان جبت نتيجه زباله. يلا يا ادهم من هنا عشان مش ناقصين الاشكال دي على الصبح. اشكال؟ ماشي يا همسه.